Gua che ne long ya ne ideal dong chi ben so far ha chala gwamber long gwa me chala gwamber mu ken kon merje badan tin mal poinde kila tanan ka tungwana long badan gor nu go ba ya baner ka ta kariet kel mi che krai ma chagoro nu gor wo ba kon yok remind ke je che krai da ne yakola chengi wo kon ka society dan kon wore gor wo binaro tigare what went wrong ka wo opui bigilwa ko we mi palle ke la larga je ko na kam ni totor mi to wandurar bi mi to wang ram de den bi ko lo kamrar to man Nuer community te ga duer tu wan ti duer kon ke long min yam me ci janga to wo be South Sudan be Nuer ba ga na South Sudan chu kon chu nu wo bane South Sudan bane rescue bane South Sudan bane serve from Dinka. One of the biggest mistakes awo bane serve ni South Sudan over Nueri akelano but min nyama kula nyam dien ma chagor gwa mo awo jang ke succeed in teme awo bakon rule ko wo community dan ke longa dani ba wo kata ban loga jinwori dungu tikel ka teme ko je la chwale Dubai and rule buwo ko community mo lakin jin ci buwo kana dum bom ken buwo ko the very vulnerable brano jojin and teme million raide michi benka ngaw beram kel be nyu ko community du ngaw mo ajen penju wadi won yama lakin jin michi benka de 1 2 3 here for example ma bodol kan wolnya aka ko use the example kia ai ma bodol kan won min twil ko ne ti ko ka fit exactly kraye me chenga dane kiriyo machar kana taban me chanyin ke nyot ka jube ki jang chawo ko bul na wen min pili chaga wujo yen mi cha ben ka taban ajen penjo wo ajen pen ye ajen ki dorun che ngar bariyo machar me cheyen mak no ni taban ka taban ajen ku yele na mi cha ben ka de na melele na kire nan tame chawo ko wen min pili no chero nyo jen ajen ma bodol lo ga jiri ma cha dungu ci ben ka de ji bu moy ko bom ke de ben de riyo ma char de riyo jore lo ko no ma chala Dubai and rule la ko la ni je ba ngo Dubai and rule lakin tamba ko community dan ajen exactly me le rode kamen kula succeed ke je han ga look we je karaw kan korodien min nyam awo chenga dane ci jamanyo kono wo ke lar ni ka togde ni ka gerang awo ri dien ka South Sudan anur awo kin correspond to no mo aje lar dane ku ci doran ci destroy wala for example ke jo la wa tam la yo dora awala me right corner
chiang nen chiang e lo di ye long ko te dol mi ton mi chale bu la chole ba bi a chang te la tin la chang ye dol pe da kan yol dial la chang ye ba bi kine lose just a money like this a walla me ne kere ke tour le ne te dol mi ton mi kire ko dol me mi chale dol la chale dol nation a dol Lady de kan kula future tomorrow. Chele ne tamala lingno ichele ni liwo nyok. Min kuti di ala koso ngu. Min no future do arana le ngu. E di buy and rule. Ko ne de kono de kon kula lu tomorrow e kan kwala ne e nyon do aran tin cha jo cha local community dun lakin ba yo moy bom. Solomon Taydor. Ramikel. Ko jin nang ne example li ajen bana survive Solomon Taydor tele Nuer ken do la ko kuidemo bedan jabe jo jinti gari ma cha jinti gari gar waydol ban kon jang te china ko Solomon Taydor jaga no mon gar nyuman selva ker gar nyuman selva ker elin gene ja na ko be ni me to kur alara nam ni edan ramenoje Solomon Taydor kangi jange lakin ko wo guro wo bi jange wo muwe chuli ke Solomon Taydor tele lot ko Solomon Taydor kro be Taydor nang be jo jin cha logo community du bere be moy ko na be Taydor kana gare ko ken to chido so ko be biko wonyen ba ne ti ba gar nyman selfa kire cha no Taydor ba chul kene dun wan ka jene cha nen kama yom ka bimnum keso ba bimnum ka bimnum me chi janga gu wo a cha gar chal mai ki a cha ja cha wo me chi janga gu wo ne me mo wo chul je ba kurbe kap kama yom bineti modern ne te chi liu ka bimnum bigale ne liu again chi jang jo wudelat chamulen ke ma kal ko lo jojin burai loka no do bulu dial no do bulu ko wo ne te ba wona to biga par ka ne te ko ne cha no ka bimnum ko ne ko do biliu mor ke me chi ma kal ko ben Low te chi liu dolu bulu te chi liu dolu panga te chi liu for example ne di 25 te wa no ko yut mi chi wo madike kandial lang ne te ko no ya no ka bim no di ba rule baba nang ni very vulnerable ko community dun baga be joyen yang je community dun loyi so jange succeed men kula bir ko kon long e wo kon wori we are not accepting this ko wo kwar kon ten yam na riyo ma chari da ngani cha chunu mechi kana ngai wo ne me cha mi chibin don wori cha lar wo ba kon wori cha ne bisem ni Nuer community lakin bana sem ni South Sudan ne me that was a big mistake. Big mistake. But now, Ramishika, wow, we been a lorry. Come on, long ching, a look at Lloyd long community down in Tumme. One in a care, can I the corner mood? Well, I want the corner and care to look and more power than a corner she care. Min mut karo adam in the community down in Tumme wo ngai je gwa majority chiga wake up chiga care chana me changai min kula problem e wo majority to kono chikir tele ke power but ne the kono te ke power kana the kono mut ken ke again mi chima bitwo chima chitwo wala dora kan yirol dol to ya go lose kere dol to de chalo bube pai ne lose to ni changa ka ngadam
ka nasir to ni xiang to ni xiang ka mai wud to ni xiang ka jizira ga to kono kula future doran ku kon lose every day nyen tama pan yang ni jo te ga dol mi la le ni jen ka UN mi chala ma char e cha ka ko jube ko go ya nang tin why because of divide and rule ka jen ko ti ko la to community dan but anga biga lat kono anga biga lat ka majority yes majority ke clear ko dure chane dur e ko nuori but na me chukula me da na majority awachi nuori je ya lar e ko na jang me nuori che na tell a problem ki didn't tell nuora but didn't was so Sudan ban serve from Dinka so Sudan ban serve ko nuori from Dinka but ni ye ne ko na to locals la yo na palne ika wasa Sudan ba serve but garni Bible ko nga lu yo goro theology ko ra jo ko dul bal lad wala ko ra de run ba we ga lu go ku Bible no ngaya Bible ko gen dul goro me cho tin ka philosophy me ke na ala minor a religion ngai je we mi Bible che goro wo ko ne kamni su toro mi to wandu rar bi jay mi to wara mi de bi ko la kamra mi ci janga di sai wo ba nur ben why de nur balar wo okay forget wo ba jang ba nur ba ne lakin ko na sem ni so Sudan this is so bad ko la wo wala lar ni wo jang to succeed ko ce chore community ka dan bo ko vulnerable da mi ci wara wo cha logo community ba wo ka je be jo jinna en mi ci be mu kan ne me ci me cha ji ya jo shaitan jin mi ci kam nga da me wol wi mo na me ke li da dunu ajen te be jang la be ka mi yima bodol ba wo ka tai dor ba wo ka kogruya ba wo ka man min twil ba wo ka taban ba wo ka lul gar ko ba bare di le ci lul la pan I was so shocked lul ala ngadem ne ma boar mi digar lul gar ko jela ka dum pini mi shene me ke tu de let ke jol ko mal fe ku lo kam gad la ju ga de mere medbe medbe ala wo ju gad mere medbe mere mi chama mere nen ga jube goide mere medbe lul gar ko ga chani ne de kon ga te jo de dia de dia gwani anore ko enwere ko se che batol pini ne me chele che mal tande mi kula nus ko gala jo meri medbe ko kin ga kada piu go ri chire tiri kare menen Ramadan a leader of community. Can you imagine that? That chani he water here piu yigale kula joye miriam medbe ike wo bi kula ai wo piu ti go ke no agente no but Nuer ken Nuer be bera re kana me jang mi chum ke succeed in teme ko wo che Nuer che da ko wo majority ngai je challenge in teme wo dung jenga wo le mo lakini ai ko Nuer ka power ko community dan ken kana ngai la wo Nuer bera re kana me mi ci agree ro la deme chere bala woli ngara me de den ne biya teman